Myanmar chanchin thar ngai thlatin tu te in zawain chebei vek ole ama sa in min aung hle thu chhuwa hi lo ngai thama sa ila ral thuam la keng zel du ethnic arm organization EAO te chu sipai lu phal sakani don ti in min aung hle na soi rampum huwa pa inka hai thu thlung nationwide ceasefire agreement ji ani nuwa ethnic ral thuam keng polten ral thuam an keng chunjom zel du ni chuan Myanmar sipai army a emo border guard force ramriveng tu pola emo lu phal sakani tur thu sipai lalber senior general min aung hle chuan August ni somni pahni khan ne piroa military council sarkar meeting a asoi chuaka ani chuan mi puilama torna emo chanang chi oma zangna domnan dil du ni chuan dan anga kalpuyan nianga EAO polin chutiangan ti chuan ethnic right local right le political platform parliament a soiho theinan neyang business lamanti du ni po in danina phalchin sum dona nate an thok theidon bokani ti na soi tuna hian military council chuan Myanmar rampuma remna om theinan NCA thuthung anga kal thei turin EAO te chu sommeka polthen khannen po nepi doa in mu in rem siamna nei chhomek boka mas military council sipailamin thuthung dan bo chia sual rongan bolte mipui nunna lak saka an in le lauten halsiat saka wanga dan angtaka kalpui tumna nei thuero min aung hle chuan asoi chuak lawani Arakan army AA te thu chhuwa poimo hi lo ngai thaleila military council ho bula atul hle ni lo chuan kal lo turin AA 10 siatirnan chhuwa Rakhine State Mount Do Township om military council sipai te bul hnaya thil tul bik taka omani lo chuan kal lo turin Arakan army AA pola political lamhruai tu ULA pol chuan August ni somni pathum khan tu chhuwa siamani ULA chuan Myanmar sipai tele an hnuai om ramriveng tu sipai border guard force te bul hnaya chiat na le risel na lam thila lo chuan kal lo tur le jing lamdar nga tanga zandar ria thlengchia chuak bak turin mi puiten cha boka tun hnaya Arakan army le military council sipai te inkana chuak le zeu thina ana sat chho zel boka wangin ria tirna chuania Mount Do Township chunga hian military council sipai ten jing lamdar nga tanga zandar som chung ti lo zan curfew or daran chua tuilam le khomwal lama bungra phur le zinvei wak te po an khwa khir hlea chuti rualin ral thum le force tam takan in lak bel mek bokani kan baluwa ngiang kong khal tu sipai operation lambunin PDF polin sipai somli chuang an kapluma ral thum thanem takan lak sak kan balu district battalion ni athupuang tu chuan August ni somni pathum jing lamdar riat vela tangin in kana chuak tana Somadar somvela sipai lamin jet fighter mangin min ron baya kan balu township let khau pin le angsian ta kho chunga chetin lamatanga ron lut sipai ho chu keini kan balu district battalion ni na ten kong laka lolam bunin kan ka pa sipai somli chuang kan ka phlum RPG te machine gun te MA1 te MA2 silai te kan lak sak thaya sipai ui chau ho chon na khop mai tin a soi firfiak sipai lamin MI-17 mangin resonan pea MI-35 helicopter le jet fighter pakhat mangin chunglama tangin an bei boka tun thlengin PDF tele firfiak sipai ta chu la inkap de urangin sipai an thinem to hle nia thudon ani Kolin township le Kanbalu township in rina military council sipai ten thina sata bangin zanlaya jet fighter in boman thak Sagan region Kolin township Kanbalu township le Chunhla township in rina in kana khan military council lamin an turna sata bangin nimin okas ni somni pathum zandar som pakhale mi somni khan jet fighter pathuma boman thak thu ria tani ral matong kalte soidan chuan atir chuan en thaturin drone anon thlo tira zandar somvela chuan Kanbalu township pelin chetin thlengina thlok chumi hnu chuan jet fighter pathum ron thlok ngalin bom an ron thlak chiama voina kanin kana mun area vela boman ron thlak na sa tina soi nimina in kana khan military council lam sipai somli aitlem lo thi in sipai officer pathuman mana ral thuam tam tak le silai mu tam tak PDF tan khom thu ria tani tajele kania sipai som pakwa thi in KNU brigade khatna chunga sipai som pathuman thi Sagan region taje township changsong khuwa tanga chuak angchen ta kholam pan military council sipai ta chu nimin August ni somni pathum jinglamdar kuavel khan PDF tang kopten konglaka lolam bunin landmine in an lo boma nasataka in kana chuak ngalin sipai pali aitlem lon thia
som panga velin hliaman tur thu tual chung mi ten hen atanga sia tani in kana tel ve pdf mi pakhat soidan chuan landmine pasari te puakin kan lo baya in ka ton na thleng ngalin atlem bera sipai palian thia sipai som panga in hliaman tur sonhulama heng sipai te hi thlona tangin voili lai phurin kan balu township let khau pin khuan chhop te na soya darkar khatchung bel sipai bei tu pdf tangrual pol te hi ta je pdf battalion rukna te battalion sari na te battalion riad na te battalion som na te battalion som paruk na te ta je tiger te kpk te tsr te pla te tcrf te prlf te saf te township mi pui veng hum tu pol tele tual chung veng hum tu pol ten ni ta je township chunga force zani vel operation nei mai thila base lib zale som pathuma sipai ta hi ta je pdf tang kop ten tumriat zetan lo bei to a military council sipai somnga atlem lo thi in liam tor po thanem takan to ani chutiang bokin ogas ni somni pathum jingdariat vel khan kani township bomazin khuwa tanga chenta su kholama force somsari vela operation nei firfiak sipai ta chu chenta su khwan thlen ma in klg pdf chawlong chi te mpdf dmeo tele tual chung ve hum tu pol tang rol ten landmine le ral thuam lian le te nan lo baya darkar ni chung vel in ka tona thleng bokin sipai sompanga aitlem lawan thi mitam hutu te soidan chuan sipai thi taruang hi chinduin luipui kama balu beka del betian phum ti in klg pdf 10 thu chuan siamani chu ba ka ogas ni somni pathum chonudar ni khan mungyua le yayi inkara melban somni pathumna force za somnga vela in khwar sipai ta chu klg pdf chawlong chi te area venghim tu pol tele alliance force changrol ten hual betin ral thuam lian le te ran ka pa military council sipai thian umnual klg pdf lama po mi pahni in hliaman tura mi pakhat hliam ture ro angai tu am thu klg pdf tenan soitel bok tin monstate knu brigade khatna te control area ogas ni som pokot lai lamdar nga le mi som khan chei thu township let pan pin khobula ramri pela lu tum firfiak sipai force zavel te chu knle joint force 10 an lo ka pa sipai som pathum thi in pali in hliaman tur thu knu 10 thu chu an siamani zangai region a drone manga baina a military council sipai le piuso thi pol mi soman thi khomwal lama in kana na satna mun sagai region a nimin le tukina drone mangan baina a military council sipai le piuso thi pol mi soman thi thu nug defense ministry chuan an thu chu an tar lang an thu chu a chuan ogas ni somni pahni jinglamdar som le mi somli vel khan sagai region kan balu township moto khuwa tanga chuak military council sipai le piuso thi pol te chu pdf suibu tamarole battalion som parukna ten drone mangin an boma piuso thi pol mi pathuman hliama mi pakhata hliam na hle ani hengba ka hian sagai region thi chen township ye phiulin khokianga military council sipai le piuso thi pol tele pdf tanmaro kata district le pdf thi chen le mi pui sipai tenen anin bei thu ria tani hein kana hian military council sipai soman thia pdf lam mi pahnian hliam military council te hian ye phiulin khwan lu chila chena inan hal chenwal boka nug na chin chian hunung bera chuan myanmar ram chunga pdf tenan baina hluarna sa hlea july ni saria tanga ogas ni rukthleng thlakha chung khan military council sipai sang ni zale somnga pakhatan thi thuan soi ram chunga in kana a current state a tumjani le som pakua sagai ni jana tumjani le pahni ni in atam bera rangon ri jana bom tum samsari le pali puakin atam ber thu an thu chu antar lang bokani siaro township punchang kem kndf tenan baya sipai panga aitlem loin hliaman tuar karen ni state siaro township punchang khobola inkul firfiak sipai kem chu karen ni joint force 10 ogas ni somparuk jingkar khan bom thlakinan baya sipai panga aitlem lo ten hliaman tuar thu kndf battalion ni na ten thu chu an siam karen ni joint force tena drone ne na bom thlakna he punchang kem om firfiak sipai te ral thuam lian ka chuana pakhat an ka chia thu ria tania he kem chung om sipai ten kablet ve ma se tangrual pol karen ni army KAT KNDF battalion ni na le battalion sompali na lama tu ma hliaman amlo thu ria tani miawari township koithum huna jet fighter pali manga bom thla kani karen state KNU brigade ru control area
Miawari Township Military Council lamin jet fighter pali mangin boman thlaka in kana po chuana satle thu frontline lama omtenan soi okas ni somni pathum jing lama tangin Miawari Township Miawari le wole in kar kong pui koi pui thum omna vela in kana chu chomadar somvela tangin jet fighter in bom thlakin atana chumi hnu tailam dar thum le achan vevel khan jet fighter pali in boman thlak le a Kenal le Joint Force Copra Operation lama mi pakhat thi in mi pathumin hliamna vaklawan tuara mi pakhata ronga itu om thu sia tani frontline lama om mi pakhat chuan in dawna chuna sakhop mai BGF le sipai labin khomwal lama force anlak lu bel tawa kaini lama po thian om tina soi he in kana hi Thailand lam mosot lama tangpo in amu thai ti sia tani Kalimio Township chunga in kana a sipai pathuman thia tual chungmi an tlan chuak Sagan region Kalimio Township okas ni somni pani khan yanchi aung sipai chekke ta sipai som pathum te patrolling naya tanbu khobunan thlenin Chinland Defence Force kale kabo kango CDF KKG le tangrol polten lolam bunin an kapa darkar ni chungvel in kana chuakin sipai pahnian thia an kem laban kirle thu CDF KKG sipai pakhatina soi ma se chung tolkir to sipai ho chu yanchi aung chekke ta tangaron chuale wangin CDF KKG tangrol polin an lokap le a sipai pakhata thi thu sia tani okas ni somni pahnia in kana sipai lama pathum thima se tangrol pol lama tu ma thian omlo thu CDF KKG pol chuan thu chuan siama ma se chu in kana kal zela sipai lamin tan phu khuwa chu lai puyan sai wangin khomi pui tam takan tlan chu thu sia tani town dagonga USDP party mi thani in Mandalaya municipal officer pakhat le hotel staff nu paten ka phlum Rangoon region North Dakong Township veng som parian na nimin jing lamdaria le chan ve khan thingpui dora tangan chen in lampan USDP party mi le sa sipai thlop turu kol tin awa chu mingshiat loral thom keng pol ten vaithuman ka pa amuna thi ngal thu ria tani to chumi pakhatina soidan chuan mala kong veng som parian na North Dakonga tukin jing daria le chan ve vel khan silai puak ri vaithum kan ria abullo ka thingpui dora USDP party mi dalan tin awale anu puiten thingpui inan holam an inan thlen malokin ral thom keng polten an kap voithuman kapa ahmuna thi tuna hian police le sipaiten security an ti khau hlea kongpon dang chat tina soi chutiang bokin Mandalay khopui kong number somthum na le somnga le pasari kila Grand Mandalay Hospital chunga nupatuak an kap hluma anthisen chu swimming pool aluang lut na sa an tha tak nu pa te hi ku si tuale manin wewe leitani in hotel an thokten nia engwa ka phlum ngen ni ti ria talani lo thu Mandalay kin thak polten an soi chu ba ka ogas di somni pani khan Mandalay region Patenchi Township Letkang Khua Swesin Temple Court konglai taka bike pakhata mi pani chuang ten Mandalaya Municipal Affairs Department Head angcho sanan kapa angcho sana oma kap tlangin ahmuna thi ngal thu ria tani Mandalaya CID police officer talin pani kaluman ni thu puanzara ni hnu in midang jok an ni thu confirm le ani Mandalay khopui kong number pathum na le somnga le pasari le somnga le pariat thlera Grand Mandalay damdoi inbula ogas ni somni pathum jinglam dare le ni somnga vel khan CID police officer pakhat talin police pani chu silai ka hlum nia thu thang om hnuwa chumi ta chu ku si tua second hand bell brand shal chuak thin tu le ma hnin we hlai mi nan yong hotel staff ani thu sia tani mita mutu to chumi pakhat chuan no pang sikuran thla zo holaman ni ome mi pani chu voili kan nia civil mi poisoi lawan kap palani an ka tumjok takani lo tina soi in kana thlen hnu lokin sipai le police lamin kong pui thleng dang chatin an dap kuala nimin pi alawa po Mandalay khochunga military council nuaya municipal staff pakhat le dalan pakhatin kaluman lo tok to bokani UN palai thuna ina ti top turin pol rang zakwa tenan ngen Myanmar ta nakal engma pachuak lo UN palai ni na hi ti top thoi turin pol rang zakwa ten thu chuan siam UNO member ni na le Myanmar human right palzuna chingfel tura UN palai na ti tur diktakalen turan ngen thu chuang bok okas ni som paruk le ni som pasaria Myanmar atum khanna zidna UN Myanmar special palai pi neulin heizarin atum hlen lovin tunma angin azuiral le mayang tin atar lang
UN Myanmar palai te hian Myanmar Military Council te laka remna le muanna ni theina engtika ma afiana om thei silawa international dan kal mu tur om zela human right palzul le mipui chom dolna lama alwar kai jok ti in an ngai dan an tar lang hetia Military Council te ne nain mu tang hian Military Council sipaite mipui laman chena sadeu deba mipui te nek che pan om zuala wang hian UN palai hian engma ching fel thailo ti in an soibok chu wangin kumsang ni le somni pani September nei tur United Nations General Assembly ya UNGA le UN telram te baka UN palai te thunai na ti top turin an ngen don ani Military Council sipai CDM zom sangthum le zanga chuangan omto February ni khat sang ni le somni pakhata thunai na la ka ni hnu atanga vo in thlengin Military Council CDM zom sangthum le zanga chuangan omto thu le chin siam hei te pon om thei thu Captain ni tu ta an Mizima Shila Myanmar rama sipaiten thune nan la katangin sipaitero relna du lo nalan tirnan Civil Disobedience Movement CDM chu sorkan hathok abikin health worker hovin an job na salea chung zinga chuan police le sipaitang lai te po an tel bokani CDM captain Jinwa chuan thune na la katanga kum khat nuwa CDM zom an tam chho zela sipai zinga po colonel reng kai pon oma mas officer lian tak takero an tam lutuk lo medical le engineer lama officer hawan tama sipai officer tamjok chuan sumhu thaina le kaisan thainan ne wangin CDM an zom thadu lo hloma then khachutlan chuak anga langin an in man tira an mai to ani tena soi sipai lubok ral matong ho chu tundin hmuna an chawraw to hleya sipai hmuna omte po in nek sornan tok veka mi puipoi soilo han tha chun zom zel chakna pon nei to lawa mani le chung kota na democracy ramson na thlen thei tur jok dunaril ru lo nei bok nen chuan tlan chuan ko ngan mel hloma hun ram chang nei te chutan chuak zelin CDM an zom te zelani chin state a tuial thei mana sang sot hle chin state a tuial thei mana sang na salea mamo tok po lei mai tur om lo wangin mi puiten har sanan to thu tol chungmi te hena tanga sia tani veiwa na na bike man tamna chin state a hian tun anga tuial thei man asan ema wangin mamo tok lei mai tur om lova jinvei wak tan le bike service ten har sanan men lawan tok meka ha kha khopuya tol chungmi pakhat chuan nimin khan ka thian pa ka lei tira galon nga acheng singria ta pe a mun then khata chuan cheng sing kuan ti thung leitur chu lo oma leitam ture ro om lo then khat chu doran kharnuala ha kha chuan petrol zo chuan bike le motor nei ten buai hle don ani tina soi chin state chimlam matupi taung si pa po petrol liter khat chet sanga le thinani thu to chumi pakha chuan soya matupi tol chumi chuan petrol liter khat chet sanga tanga sangsari belin kan lei thin nimin khan kan zot le a dor pakhat le pakhat reta in anglo leitur om mai lo leikhol phei chu har sa takani liter khat leitur po in bai fe ngai tina soi tedim khopuya po petrol mana sang le a liter khat chet sangthum le jasari mana nia du anga lei mai tura om thu to chumi pakhat chuan soi tedim khopuya to chungmi pakhat chuan tedima hian petrol liter khata chet sangthum le jasari chuang mana nia adar karin amana sang thut thina bike nei tu po in a bike ka ken chawin an thun kha saka leikhola ina ho phala ni lo chutiang bokin motor nei te po an ni tho petrol dore ro an khar lem lova atam lem lo tina soi mindat khopui chunga hian Military Council ten ei in le tuial thei lak luna kongan khara wangin petrol galon nga a hian chet sing ruk le sing sari inkar velin lei thina plate wa khopuya po petrol galon khata chet sing khale sangle inan lei thin thu tol chungmi te hena tanga sia tani tundin hmuna hian chin state ta khopui sangsanga petrol chatlak lo ma se amana san chho em wangin leituran har samek ti sia tani chin state chimlam plate wa tang sipa hon tak vantlang zirra sikula tanpuyan mamo hle chin state chimlam plate wa tang sipa Federal Education kalmanga dinani chung hian vantlang tan zirra sikul khosom ruk chuanga malak mekani ilain har sanan to thu ria tani Paledwa Township Education Board hoi khonna in hun khailak chunga vantlang zirra school hi Paledwa Township huam chung khosom ruk chunga July thla tangin hon tanania heng zirna school ata hian sikula man mamo thil le akai hnoi bungruate an mamo hle ti ria tani Paledwa Township Education Board a thunei tu pakhat chuan sikul mamo furniture le akai hnoi bungruate baka textbook le zialo puante min la supply kim thei ri lo
textbook pakhat hi mi pahnih emaw pathumin emaw an in entawma school uniform pon la nei lova heti hian kan la kaltir nok nok mai tin a soi tuna hian primary le middle level chau mala kalania zirtir tu zale somruk ten zirlai no pang sanga vel an zirtir mek thu ria tani heng zirtir tu ta hi paledwa township a tual chung tlom ngai in pe volunteer ten nia teacher of training kal mangin an zirtir thu ria tani tlom ngai in pe zirtir tu ta hi lomana tan thlakata chiat singa petheu tura ruwa man ni ma se sumlam har sanna wangin chiat sing khat theu an pek thu ria tani paledwa township education board a thoni tu pakhat chuan zirtir tu ta hi chiat singa theu pe turin kan ruwa mana kan rem chan lo wangin mi pakhata chiat sing khat chawin kan pui theiri ani tina soya chutiang vek chuan paledwa township education board huai hunna in Mizoram state Longtlai district a raltlan kem mun soma zirra school a po sikul mambo tanpuyan ngai thu sia tani khetten media in nimin ogas ni somni pathuma sipai thiza le pdf thiza report ala khom danin sakani jen kanbalu kolin chunhla township in rina a sipai somli ai tlem lawan thia sipai officer mi pathuman man mon state chaithu district kenu brigade khanna a sipai som pathuman thia karen state mountto a sipai somhian thi sakani jen tajea sipai palian thia sakani jen kani township a sipai som pangan thi karen state miawri lama sipai thiza thria channel anilawa pdf lammi pakhata thi sakani jen kalimiawa sipai pathuman thia mogwe region pau township a sipai pakhata thi tanin tai region tanin tai township a sipai panga thi in pdf mi pahnian thi boka heti hian nimin okas ni somni pathuma sipai thiza le pdf thiza khetten median report ala khom danin military council sipai zale palian thia pdf mi pathuman thi bokani khati jongkha vena chanchin thar kan ngai thak thai chu ni e